céad ag electric picnic. Tá ceart go leor, tá go leor fecin Bonzo Circus ús a Chinna City mar sin. Ní sé chaáile féile dólín hir na 80s, go dtéam so. Well, bhí meid féle chuigeil couple bliana óhain agus tá níos mó tintaín seo áráit ach Bíar a chail haig, no, bhí sé sin níos mú nar a cheap an héin. Tíh se go. Ach, ben dúman níl my favourite electric picnic. ar a leidthg electric picnic chuidirhain heata seo. Má si gur rúis racha pe rúis racha. Má éidir nó sé géiste, tu gus stáasta géiste muid. Tásta muide, níle taige go mór sin éan. Tá mu dhéanana se an tad ach is marall well chusaí teang, teantaíálas. And you know, you get an electric picnic. The Mudesh Question Gold France and the machine for Aragon, so he would happy to for the Check it out, yeah, it's also. Okay, dear KCF to start Oxfam, Kevorosha. Bhí sé ionach, bhí sé an pobl lá le daine óga agus iad ag loga chana scaige agus ag scaigile agus bhí funna bhíntachan, so that was arbh sásta, an sásta. It's just a tiny tea tent, ag Body and Soul, like an electric picnic. Agus, just go Holland, just Brolumson on an arena Body and Soul, sin agus Brolumson. An rud is bhí bhrid áta ré is Body and Soul agus bhí sin ceile learnos yoga nidra na rud agad bhí an ceol. Cail mé amach ar sin is there, yoga ninja. Yoga nidra. A little bit.